I pozdrav svima ljudi, ovdje Sasuke i danas kao što vidite evo nas u drugoj epizodi Minecraft Second Life sezona 2. Uglavnom ljudi, za sada ovdje sam bukvalno našao 6 diamonda, što je nice, tako da ovdje mi je dalo ovo onako žešće. Bukvalno našao sam 6, evo još diamonda, what the fuck. Evo 11 diamonda, ono, čudno, ali bukvalno ja mislim da su stavili triple ores ili nešto, ne znam, čudno mi je nekako, tako da mi kopamo iron za XP, ako uopšte ne dobijemo XP, ali ne veze. Uglavnom ljudi, nećemo sad još da craftamo enchanting i ovo, kako se zove, diamond pickaxe za enchanting. Uglavnom još ćemo da nađemo diamonda, pa ako nađemo, uglavnom kad se šika border uopšte, na 65 minuta, ok, imamo još vremena. Tako da, mogu se da padne ova lava, ali ne veze. Uzmi ovo, vidi ovo. Znači ubagovana voda ovdje na ovom serveru. Mislim nije ona ubagovana, onako čudno. Možda da mogu interneta ili nešto. Ok, idemo mi da kopamo golda. Mogu ja ovdje da pečem. Ovo. Čekaj samo sekund. Ovako. Čekaj stani, ja sam ovdje malo... Da veze. Idemo mi sad da nađemo još nešto. Sigurno ovdje ima još diamonda. Ovako. Inače čudo pa mi je uključen zvuk, pošto inače nisam navikao u Minecraftu da imam zvuk, tako da... Kad je PvP time? 60 minuta, ok. Samo ja. Ok. Evo su ove stvari. Izvinjam se. Evo još golda. Bukvalno mi ovdje imamo previše golda, znači više golda nego diamonda da nađemo. Tako da, stvarno je čudno. Ajmo mi dodamo još ovo. I da craftamo još gaplova. Ok, 3 gapla imamo za sada. Tako da još 3 gapla nam fali da napravimo i mi smo na ovom. Tako da možda ću još da... ovdje sam mogu da padnem. Ovako. Idemo ovdje. Evo još golda. Evo mi da kopamo i redstone čisto za XP. Evo i irona, sad nećemo, ne treba nam to. Čekaj, ovdje nisam bio, znači, evo još golda. Ok, ovo je bilo samo jedan gold, ok. Ovo je čudno, ali nema veze. Evo da mi stavimo ovako, da jedemo. Ok, idemo mi sad ovdje. Samo se nadam da sam zapamtio ono... ali ipak, ja ću da se vratim, pošto za svaki slučaj sigurno ću da izgubim ovo što pečem golda, tako da... What the fuck? Čekaj, gdje je sad ono? Mislim da ovdje.
Čekaj, what the fuck, ja sam se pogubio, čekaj, stani. Izgleda da je ovdje, vrate. Bukvalno sad se pogubio onako, aha, evo ga, joj. Bukvalno se pogubio onako žestoko. Evo, ovdje. Evo. Gdje se mi vratimo po one stvari i da dalje majnemo. Evo ga, to je to. Evo, stavimo sad još golda. Ok, mislim da tačno imamo za 3 gepla, ne, još jedan gepl fali. 5 geplova imamo, ono... Da li da kraftamo ovaj Diamond X? Ok, ajde. Kraftat ćemo. Tako. Da je ovaj obsidian. Čekaj. Uglavnom blizu negde. What the fuck, šta ja radim? Jao, davno. Ok. Majku. Joj, vrate. Nego, moram ja da nađem obsidian. Ne veze, ići ću dole. Meni za sada mi... Ok, evo ga. Idemo mi sad ovako. I da kopamo. Ok. What? GG, šta se sad upravo desilo? Je neko crko? Ok, aj nebitno, nećemo se obazirati na to, nego ajmo mi da... Ok, mislim da nam treba 4 obsidijana. Tako da... Ok, još 2 komada. Ovo je jedan i još jedan je tamo. Ok, za sada se dobro držimo. Samo sam izgubio ova 2,5 srca još što sam skočio. Ali nema veze. Čekaj, gdje je ona voda, what the fuck, evo ga. Eto ga, 4 obsidijana. Idemo mi ovako. Jo, pa ja nisam našao sugar cane, ja sam zaboravio. Čekaj, sad ću ja da probam nešto. Stani. Diamond. Pa da, zaboravio sam sugar cane, ono. Baš sam dobar, svakam čast, nema veze. Da vidim da li sam kopao. Ok. User joined your channel. Ovako neko ušao. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. Ok, what the fuck. Izgleda sam ja negdje ušao u neki room i... ali nema veze. Uglavnom ne znam gdje su me muvali, ali čujem ovo zvuk na TeamSpeaku. Ok, pošto kako se zove, nemam sugar cane, tako da nema veze, idemo mi još dalje da kopamo diamonde, pa poslije kad izađem, ne znam, sad ću im kad je PP. Uglavnom na 40 ili 35 minuta izlazim napolje i nađem sugar cane i da napravim onaj šećer, kako god, za enchanting uglavnom, tako da idemo mi. Ja sam se pogubio, brate, Ok, idemo mi sad ovdje. Ok, ovdje smo bili već. Mislim da ovdje nismo bili, ali... ok, ja mislim da ovdje nismo bili, tako da... Evo idemo.
Ok, ovdje nismo bili, tako da idemo ovdje da potražimo. Stavimo ovdje hranu. Ok, Final Hill je, tako da mogu bi ja na 35 minuta ili 40 da izlazim, pošto će biti PvP time, čisto za sugar da nađem, tako da evo ga ovo. Sorry, ne treba mi ovo uopšte. Tako da moram da gledam ovaj game time, ono čisto, pošto treba mi stvarno, pošto imam sad ovo za enchanting. Tako da... Ok, ovdje nema ništa. Ovdje smo, mislim, bili. Ok, kopam ovo. Sad idemo sa druge strane. Ovdje ja mislim da nisam uopšte bio. Da, ovdje nisam provjeravao koliko ja vidim. Ok, ovo su emeraldima, da ne znam zašto će me malo... evo ga Witch, oh my god. Witch je jebeni. Shit, ne. Ladno je Witch. Ok, bolje mi da bežem od Witcha jer sada sam našao samo jednog moba, tako da, a to je Witch. A ovdje nisam potražio. Ne. Beži. Ok, meni padao FPS. Ok, idemo mi sad ovdje. Evo ga još diamonda, to je to. Znači rekao sam da ću nađem diamonda još. 14 diamonda, baš smo našli puno diamonda. Bukvalno sam vidio malo pre da je Makro se našao 3 diamonda, a ja to našao odavno. Tako da to je malo čudno. Ali... čudnovato. Inače ljudi, kao što znate, već sam rekao da nisam neki dobar UHC player, pošto sad igram sad SG, igram no debuff, ali uglavnom bukvalno neke stvari ne znam da craftam. I bukvalno sam posle ovog UHC čisto da naučim, pošto ne igram ono nešto UHC, samo specam ono rare i to. Tako da, i evo baš sam naučio nešto da craftam, tako da ono da ne bude ono posle u komentaru kako ti nisi znao to craftati, ja bi bolje igrao tebe i tako to. Tako da, evo još golda. Ovdje bukvalno ima hrpa diamonda. Ne samo diamonda i golda, bukvalno previše. Ajde mi sad ovo. Ja mislim da sam nekako čuo. Ne to, tako. Imamo za jedan gapple i mogli bismo da izađemo odavde, iako ovdje ima hrpu diamonda. Tj. ima još diamonda, vidite da sam našao koliko 16-17, pa sam craftao ovaj SBB. I tako da, ne znam. Mogli bismo da izađemo da nađemo sugar cane, pošto možemo sad da budemo full prot 1, sharpness 2 ili sharpness 1, uglavnom nebitno. Mada je vanilla plus, tako da ono, bukvalno za sat vremena treba da se stekuješ. Ok, mislim da će još malo da se završi epizoda, tako da idemo mi crafting table. Ovako, craftamo. Ubacimo ovo, nema veze. Ok, imamo 6 gaplova, tako da nemamo više applova, znači tako da mogli bismo mi da izađemo negdje dalje majnamo, uglavnom dalje ćemo da majnamo.
Što još malo će bude PvP time i bukvalno bit će tu house. Ali bit će tu svi u mainu, ne znam ko ima muda da izađe pa da ubije. Tako da... Sada koliko vidim niko nije crko. Ali vidim da su malo koji svi napisali GG, ne znam zašto. I mislim da je Razor umro. Ali nebitno. Stavimo ovako. Gapple, bukvalno ne mogu da se snađem na ovom inventoriju. Ok, ovdje smo bili. Idemo sad. Ok, mislim da ovdje nisam bio, tako da... Šta sam ja ovo stavio? Joj, jesam... Ok, idemo ovdje sad. User joined your channel. User left your channel. Oh my god, opet TeamSpeak jebem. Ovdje sam došao za džabe, bravo za mene. Sasuke, bravo. Ovdje sam došao za džabe, brate. Ja sam mislio da ovdje ima neki cave, nešto, tako. Ok ljudi, nećemo sad previše da majnamo, da više ne pretjerujemo, dakle idemo mi sad, ok, evo našao sam golda. Mislim da bismo mogli sad idemo napolje, i da nađemo ovo i da se enchantujemo. I da skupljamo gapple ono unaprijed, to što sad imamo za još jedan gapple. Čisto vratimo ovi 6 jer sam ovdje ispao glupo bukvalno. Ovako. Ok, ovdje sam našao koliko 10 ovdje. Ok. Idemo još malo da majnamo i da idemo. Ne znam ako sam propustio još diamonda i onako imamo dovoljno, tako da ono ne bi sad baš toliko da majnamo. Onako bukvalno za ovaj uhod neću i da tryhardam, tako da ono. Pokušat ću budem bar u top 9 ili top 10 ono. Sve jedno mi je. Tako da... Ok ljudi, idemo mi sad gore. Pošto još malo da bude PvP time, a bit će završena sad epizoda, tako da... Šta sam ja napravio? Tako. User joined your channel. User disconnected from your channel. Jo, opet TeamSpeak, brate. Ne, ja ću morati kad se završi epizoda da izađem iz TeamSpeaka, pošto ne znam... Čudno mi je. Stalno bukvalno neko izađe iz ruma pa uđe. Tako da nadam da ne smeta to, mada vjerojatno se ne smeta, ali ono. Vidi, opet sam upao u ovo. Ajoj. Ok, idemo mi sad gore, tako da ovdje nemamo šta više da tražimo. Tako da... idemo mi gore, pa... Što ovdje ništa nismo našli, našli smo golda, imamo 5 gapova, to jest jedan sam potrošio pošto sam ispao glup. Jebi ga. Bukvalno sam mogao da crknem ono na prvi game. Ok, nešto se čuje. Ok, vidimo se u sljedećoj epizodi. Poz.